Bishop yini ngilozi? Sithunywa saNkulunkulu. Yini sithunywa? Sithunywa yinto uNkulunkulu layibeke tikwakho wena muntu. Lafuna kuthi wena usebenzise yona kuze usitakale bantu. Letahle ithatha imilayeto uNkulunkulu ilethe kuwe. Uhamba ujelesive. Kahle kahle bude umuntu lodi ingilozi yakhe. Okay. Wonke umuntu unayo. Manje unayo manje ukuthi awuboni wena ukuthi unayo. Kuya ngalokuthi ithunyweni la kuwe. Umsebenzi efuna wente la kuwe ngumuphi. Livele Eswatini libandi lihlanganiswe lulwimi lunye kanye namasiko kanye nemihambo yalo. Kutenkolo yebuKristu ngiyona ihamba embili kulandzela kufika kwayo nemamissionary. Akasiko manyendi ke emasondvo lasungulwe kuleli nephandle kwelisondvo lemaJericho lelasungulwa ngumbishop Melika Vilakazi bese lihambela afika nakulamanye emave lasesifundzeni lesisendasi nelivekati leAfrica. Lamuhla ka-Echoes of the Kingdom sithola umlandvo enkolo emaJericho siwendlalelwa ngumholi walelibandla umbishapi Bhekibandla Vilakazi. Lena i-Echoes of the Kingdom. Siyanibusela sanemukela ku-Echoes of the Kingdom. Libito lami ngingisenethemba ngingumntu ebusika wakadlamini lolu ke lihlelo lilethelwa ngumsakazo wangwane i-EBIS. Umuntu akacale ngekubonga indlela nisisekela ngayo etinkundleni tefuthi ekuxhumana siyanibona ku-YouTube, ku-TikTok niyachubeka nekuslikea, uklikha nekusubscribe nekusicocisa siyajabula kakhulu singumsakazo. Njengoba nibona ke sibuyile sikhona lapha eBahle Pantry at the Foundry kuMathapha la ngemuva nje kweMathapha link nangabe ula kuMathapha ukhanka kunatha litiya nyalo ke sekuyashisa nangabe ufuna nekunatha emanti ungcebeleke nje noma usebende uhlala ubamba imihlangano ungehla lapha eBahle Pantry at the Foundry ukhona tenda tonke leto tinfo leto. Lo muhla ke ku-Echoes of the Kingdom njengoba nathi kusihlale sinilethela bantu lababambe kwabonakala bantu labana ligcozi sibusiseke kakhulu namhla ka-Echoes of the Kingdom nangabe ngibona ngathi ngijabule kakhulu kunasemalangeni ngoba sibusekile namuhla ku-Echoes of the Kingdom sinembishop Archbishop yes sina Archbishop Loelu selibandla leJericho Church in Zion umbishop Bhekibandla wakaVilakazi lophenzeke abe ngumhlonishwa wasemangayani. Lokusho ukuthi awulamhla noma ngabe kukhona nje ukuthi ngahambi kahle lo muhla kule episode ya Echoes of the Kingdom kunengilesta khona ukuchacha umbishop maye siyabonga ukusihlonipha uvume uDr Sikhulumisa. Siyabonga kakhulu Mphephethu. Ngicabanga ukuthi asivele singene enzabeni ngoba kunyandi kakhulu lengifisa ukuva kumbishop la sendlalela kona asitshele ngakho. Mhlambe nje siyemva umbishop ukuthi umbishop utalwa sive lebabukeli lemlalelo batawukhumbula ukuthi libandla leJericho Church in Zion libandla lababo wakho umbishop Melika Vilakazi lo wasungula lelibandla. Asicale ngawe umbishop ngoba sike seva ukuthi umbishop bekana bomake nabalithandani wena kutalwa kuphi lapho utalwa ngibani ukukhula kuphi ukukhula njani? Yes. Ngibonga Nkosi kokucala mhlambe kungabe kuvusela kwiso sive seMaswati. Ngivusele nasemhlabeni nje wonke jikelele la khona babukeli watawubukela bafunza leliphepha. Njoba soshilo ngingu Bhekibandla Archbishop wakaVilakazi. Lo talwa nguMelika Vilakazi. Elias lakhe lekudalwa make njalo ebewesibili kumakhosikazi akhe esikhathi lasenyama. Yes make njalo ngicala ke mina indodzana yakhe eswini sakamanje njalo kodwa nje ngilama lamanye amadodza ladalwa ngumake Nkosi bomake bebangu 6. Yes. Okay. Yes. Okay. So atalwa ke nami njoba abantu batalwa njengabo bonke abantu manje ke vele kwaba nale mehluko loba khona ekudalweni kwami lesimo lesithinzana naye lo muntu omdzala sacishe savela nangala ke hayi sacishe savela ngoba lababona ngaleso sikhathi basho ukuthi sibona nomntana
udalwa ngalihlobo nalo lolu hlobo lolu lwalukhona kubabe kungawuze kufike lesigaba lesikhona ifuna ngabe ufuna ukuvuva konke lokho unganginika iplatform ngakudlala konke ngajabula Bishop ngicela sinembukeli nemlaleli sovele sothonsa indlebe ukuthi nakakhuluma ngekuqaleka ngendlela le ngathi lekhethekile le special uBishop ukhuluma ngani kwendekani na udalwa Bishop ngicale la nakudalwa babe yes udalwa enzaweni yakugege 1925 yadalwa umake Mbuli namkhulu babe Madlisa yes udalwa ke uba ngithumbu yena eswini sesenini dalwa uba nematinyo yes nakadalwa but before adalwa kuba nematinyo ngathi tinyanga leting atethwele make ugogo atethwele tinyanga leting 5 noma 6 kwabonakala akhiphe ematuba lamabili so kwethusa ukuthi awulona sekuphume amatuba lamabili kanti sathi ukuthi ethwele asathi ukuthi umlingo kaNkulunkulu wawente kanjani obekafunani uNkulunkulu kwahamba wabelekwa asinakabelekwa kwaphuma ke nematinyo asinakadalwa nematinyo ngila khona ke nami nasengidalwa sengiphuma nematinyo awaphuma ke lamatuba kimi yes kajala amatinyo aphuma abonwa umake sobuye esibhedlela ngoba ngadalwe mangani esibhedlela uthi ubona ngiyadamula umntwana azukhanza imhlathi mbili ulanjani bakithi ulanjani uyathula ke naye ukuthi awu lona yini lo nto le ucabanga ukuthi lokho mathawula bantwana kadzeni ngokuthwana utifo kwamatinyo so mathawulo usula wona useyilo mntwana shuthi unala kumathawula yini yebo yes akanaki ngalokho sikelo umuntu omdzala bekaphiwe isimo lesithe kubona ifihlakalo kadzeni nawutele unguma kubelekile bongayi kubabe for a month kunele igama leli bekabitwa ngalo lo make manje ngathi alisile mnanzi kuthiwa ngumtedlana Siswati Bishop Siswati yes so bekuba ne distance kanzi lo muntu omdzala kunetinto uNkulunkulu amtshela tona ukuthi lo mntwana ludelwe ukanje kanje udelwe ngalesimo lobudelwe ngaso so lo mntwana lona unematinyo njoba nawo wadalwa nematinyo one of a good day seyidlulile inyanga uyambita babe nakacoca ucocela mina so wangibita ngaya wathi ulo mntwana lombeleke wathi ngimshila ungali wathi unani wathi lona wayokanani lutho uyaphila nje wathi kude wathi kude wathi ke awumlanzi uthi wahamba wangilanza wabuya wangibeka la thangeni lakhe la ngasencele uthi wafaka sandla la mlonyeni wasuthi hayi sengimangele usilethi ingilozi ngibuya la Tokashana ethi ngangitshela emanga sekungangiye ngalamuhle yebo ngitshela emanga yebo so lokhu ke akukhulunywa lo mntwana udele ngalesimo sami akukhulunywa lo awutshela umuntu uzo mntwana unani uthi ngayalibala lengcondo from there lokuthi vele ngasikhondule yathi nje khwishi nakayicoca make lenzamo kuthi yathi unakwaze kwavela sekuvela nasekuqala ukukhulunywa ukuthi wo lo utelwe nganawo sawu ngani wathi kimi lo mdzala ngibobinza ubatshele njani bafundisi naseyiva seyicubuka nabafundisi seyicubuka move leli gama labheka ibandla lona ulethiwa ngibani ulethiwa nguye umuntu omdzala lethiwa nguye nje umuntu omdzala kuthiwa ngibheka ibandla yes nakangetha nje kaningi before ngidalwe uthi bekana 8 months at 12 abeshanyele ekseni nje endlini lo muntu omdzala bekana simo salokuthandaza nje ubona amaJericho nje athandaza uyabo hamba la nsabe nathandaza uthi uyavuka ekseni lo athanyela ngabo 6 uthi wathi nje uyathanyela endlini ekseni bayathanyela njengemfati eclean ekhaya
na 8 months uthi waqhamuka wangena la mnyango abuyenza benagcoke emasaka aphethe induku netikhali Kuchamuka bani ke Bishop? yena babe Talamini uqhamuka ku endlini la acleana khona lo uthi athathe leti induku tonke atiphelelise la kuye Hawu. lamtimbeni amshaye ngado uthi ngethuke ngiyiwe ngithi sisakadeki lapha athi lo mntwana lo methwele utele kutongibulala abe asinangisi ngibhambalele lapha phasi ngelesisu wabe ahlaba umnyanga moyitela uphuma eminyango ahamba uthi ke lengcondweni yakhe uthi kwakuthi uthini lo mdzala uthi mina ngisho uthi ngidombulala uthi wangishiya ngisangene nje kulo mzuzu lethi into leto lokhu into zengitalwa sengalamadini Nansa khula ke Bishop uyakhumbula yini ukuthi umbishop iMelika nakanicocela nje indzaba libito lakhe yes kuthi uthi kwendekani kuze afike nje abeleke lo mbono waleli bandla leJericho. shothi kwendeka so utalwa Geke nabo babe labe bakhe khona bomkhulu nasho njalo umkhulu Madliza nabogogo bebake khona badala yena ke abamdala yena kwendeka yonke lemlingo le yalamatuba nje onshilo yatalwa kwakhe uyakhula ke uyalusa leGeke nakelusa kuphindze kwendeka leminye imilingo uthelusa nakalusa etimbude endzabeni kuba nemuntu lokuswa bebemusho athi kuthiwa ngimandikweni kusilwanyanyana nje samuntu ebese nakaqhuba letimbude Lo Matikweni. ya yena aqhuba letimbude yena baba Oh yena baba. yes lento kuhamba lamkhatsini waletimbude Kuyini Bishop? nakuhamba lamkhatsini waletimbude kwakusimo semuntu kodwa not umuntu like nakema letimbude kuthi asengime yini lemvule kuhlala etikwelitshe kona nakuhlela etikwelitshe kushintshe kufana nalitshe ezifo ngasiliche naphinza atshaya thamba kuhamba lamkhatsini dinto betenteka selusa lethu asengumfana one of a good day kunentsaba lekithi Gege bekuthiwa ngumhlabeni lapho khona wathi uqhuba inkomo endleleni kwaqhamuka into ehamba ngamlende ngamunye atodibana nayo nakasicocela yena uthi wayibona lento ithi thwi atophambana nayo wathi nase imalungana njengawo njoba so uthi ngakhwesha la ndleleni ita yathi na endlula ibuya ngala athi uyibuka la busweni ngenyalo ukuthini yathi ke umlilo yanyamalala khona lapho wathi ligama layo bekuthiwa ngumlende ngamunye lento leyo seyivetwa yini seyivetwa ngilesimo sathandaza uyasikhumbula thina sasadibana nawe sasimusine sasidinga tamlende ngamunye leso sikhathi leso so dinto ke lebetendeka leto aselusa sakhula bomkhulu ke bamesa igama ngaletinto solotendeka leto tikhathi leto bametsa ke ligama lelithi umlingo ngumlingo so lo mfana ngumlingo lo ngoba tonke into etendekako ti atikavami uyabo hamba kufika isikhathi sekuthi aye emsebentini bahamba usebenza ke South Africa endzaweni yaseboso bathi kuse ngikhohlwa lendzawo man uyasebenza ke njeke abantu bonke uyacashwa ke sekufika isikhathi la khona kubanana liphenyo ukuthi na South Africa uyi foreigners kufuna kube nelipass so sikuyaphenya ke la imsebenzi usilode elipass ufuna uthatha ayovalela yabo so kuba kulaba labayovalelo ngoba udelela pass kuthiwa special ngale leso sikhathi leso nasavalelwe ngilakhona ke sekwehla lamandla aNkulunkulu ala ngekhathi ejele ebekusho ke wavula kade lokuthi kwendekani one of a good day kufika liphupho ulele
ulele uthi uqhamuka libonza lelikhulu elibonza libovu liyashisa nomlilo liyambonya la jele alimbonya la jele liwela lati kwakho uthi ngaqhuma kanti ngilele eceleni kwelibhedi sinangigquma lapha usheni ngaqhuma ngase ngiwela tukwa leyo mbhedi lana wathetha lo mbhedi ukuthi uyamphazamisa lele kanti umbonywa nginako bekwenteka lamaphupho la khathe ejele ukuthi ke ngenye langa ukuthi ukufika umuntu alele khona la jele ukuthi wena wahlala isikhathi lesinganani le jele baba? I don't remember ukuthi isikhathi saba singakanani but nje wahlala yes wahlala la khathe ejele wafika umuntu live alele ukuthi so tawuphuma la ufuna naphuma la ahambe abe 11 la kubo nemsebenzi lawo wenda uphendula abantu ukhuluma ephusheni ulele la jele vele ke ngakusasa ekseni abitwe bebelungu ubekwentiwa nawo ukuchecka lo indoda ebo roll call inombolo yakhe ke yena bekunumber 7 yale ngekhathe ejele ngathi beba nenombolo sonke siboshwa sine nombolo yakhe yena ke bekungu7 seni ke bambita ngenumber 7 yabona wena bosheni uyasho ukuthi umboshele special ibhono ke likhuluma naye lithi ke wena hayi ayifanele ayibala shosa akafanele usabela bebakhuluma ke sifana kalo aphume ke bamkhiphe ke ukuthi number 7 uyaphuma hambe abuyele nazaneni nakaphuma ke lamaphupho akakemi so la yachubeka lelinye nje nelikhumbulako waphupha aniketwa lamandla noma ke lo moya wala kithi eJericho kwakwehla kwawumphuphu lemhlophe iqhamuke emafini ihliswa uNkulunkulu la kuya le kwathiwa ngenawe amandla wathelwa wonke lomtimba hlela la kuwe liyawasebenzisa toza aphumbe ahambe asengikuhlabelwe nje kancane bishop nakwende katonke letinvo leti lekhaya kukhona ini la kukhondwa khona kwendeka lento leti ekhaya kukhontwa kwakuma weseli yena nje bakaseweseli lapha labanye baba seZion okay yes yena nje kukhona la bayakhuluma khona asakumfana bekuhle kufika lokuthi lewesele akhayite namba memeta lo Jesu sibakakhayita nakucinyetiwe kuthandazwa le podcast lethu siyena bekangacimeta behlola ukuthi lo Jesu mhlawumbe utawuvela into bekayisho kithi sisebancane abesho njalo ukuthi bekakhayita yena ahlola ukuthi ngathi ngiyacimeta aqhamuke Jesu mina ngidawubuka into ke tebantwana mina phela ngiloweseli vele nasibhedesha siyacimeta sho thina bekabuka ebuka yena abuka yena abuka ukuthi lo Jesu ungabe utawuqhamuka ngakuphi ebantwaneni bakhe so kuleso sikhathi ke wamukela ke lawo mandla ke wasinakabuya ke ngala kwangila khona ke aqala lo msebenzi uqala njani ke umsebenzi uqala ngingazi ukuthi umlohlanyako yes okay ngoba into yaNkulunkulu ofuna ukwazi inkosi mlangeni lomuhle vele nakata uyilethe umuntu athothuma umuntu akathumi lo njingile akathumi lo umekahle uthuma lona nemnakhe lokutselelekile wavulakade wahlanya hamba la nizabeni agcoke emasaka kwamenyithola mhlaba wonke ukuthi kunelihlanya lana ligqoke emasaka alala la nizabeni athandaza thandazela lo msebenzi kwaye ke wasinasa kuphelele leso sikhathi uNkulunkulu abempheka sona wabuya ke kubantu waqala ke waphendula ke abantu ke kancane kwanza kuzostofika yes khona insipho bekanaso baphi sipho nasa bekanaso apho uNkulunkulu sikhona one bese kuthandazela abantu baphile okay asita bonke abantu abahluphekile nangabe uswele ufuna umsebenzi bowuthola nakakuthandazela tifo bekathi lapha phambilini nje bala lebeka balapha abathandazela ngilabe bangatholi bantwana kanti uyakuthandazela lapho ugcine so ubeleka ikhona nje lencwadi lebe ikhona beyisho ukuthi ngenyaka lethite kwendawo ukuthi kwenteka nakho ngenyaka lethite kwenteka ukuthi umuntu lona wathola umntwana waphuma igama wamethwa wangibani
ikhona le ncwadi yokwebe kade angiyiphethe lekhomba le history yakhe yonke. Yes. Uyasitekela ke Bishop ngekukhula kwababe ukuthi lubito lwafika kanjani nalokho sibeka vela ahlukile. Yes. Wena na usesemncane ngaphandle kwalokho indlela bengidayitfuka. Ngaphandle kwalokutalwa nalamadinyo na usesongumntfana tikhona intfo mhlambe lebetendeka lebetikhomba lo mntfana lona akafani nalabanye. Kimi bekwendeka kukhona bekwendeka kimi ngoba talwa kwami nentalela ngcoseni. Yes. Isala kanjani la ngishiya khona legege bethutha bomkhulu. Okay. Babuya batokhonda La ngcoseni. Babe nasa emsebenzini sosuka sowulangcoseni. Uyahamba uyofuna umsebenzi nabuya ubuyela la ngcoseni. So nasala asaphethwe ngilomoya ke saqala sathandaza. Kuhamba kufika isikhathi sekuthi uthi uNkulunkulu wena ufuna ubuyele uyowakha likhaya lengabeni la watalwa khona. Bekulplaza leso sikhathi. Okay. Leli andatibiyo. Ngawube kwayiwa inkosi Sobhuza leyakhipha incwadi yabhala ukuthi nikani vula kade ngoba uthandaza kwamenda wasuba close emakhosini ukuthi asite live. Yes, waba close. Kwaba lula ukuthi ingwenyama yayitolo ikhiphe incwadi ukuthi ahambe aniketwe lenzawo akhe lenkhabeni. So wasinaka khala enkhabeni kwathiwa akakhe lelikhaya phinza akhe nelisondo lisho inkhaba imele inkhaba. Ngakho nje kugege nje lisondo lakhona kuthiwa kusenkhabeni. Senkhabeni. Kusukela ukuthi la kwatalwa khona isikhathi senyama. Yes. Kuhamba ke sengiyatalwa ke mina njengoba ngichazileke. Nase ngitalwa kumina. Ngiyakhumbula ngangifunza standard 1. Uthi kimi kufune ngiphume ngihambe ngiyophume esikolweni ngihambe ngiyohlala legege la bengibona bomandikweni nabomlende munye khona Laba bebabonwa ngo. Yes. Ngesuka shemeni wesikolo lapha eprimary eNgcoseni bekungumnakethu wakababa lomkhulu net bekahlala la khaya ubita lo mntwana umnakabo uthi yewe njengashemeni ngifuna ukukhiphela la umntwana le tishela khona bekutishela soko ufuna hambe ayolusa tingomo lela bengihlala khona enkabeni selikhona lelikhaya li. Okay. 1981 nakwakhiwa lelikhaya mine 1987 ngiyaphuma la ngiyahamba Esikolweni, so yale. Gege ngiyakhumbula bahamba ngeveni beyikhakhi angibekela ngemuva yayoshona le Ninobabili. kushayela umunye wakaNkosi bekushayela umunye wakaNkosi yena uhleli ngala mina ngibekwe la ngemuva nethi khwanyana tama lokho kwendeka sengikhona lokho ngiyaphila sihamba nafika le uthi lo mntwana lo shemeni utafika umfundzise yini le lo mntwana obuyafunza Yebo. uthi babe sengikhulumile babe besalungisile ngale Hayi. nafika le uyangifaka vele esikolweni ngalo 1987 ngiyamfunza lo standard 1 Standard 1. akuphela ngathi nyanga ngakhi wangibithe eseni kwangulesina ngikhohle kuseni wathi bhala la ngiyavuka ke nami ngithatha liphepha neliphepha ngiyabhala igama lakho ngiyalibhala ke nami igama esikoleni ndalishotnishiwe ngungibheki. Yes, bheki Vilakati. Hawu uyakwathi kubhala mfana hlala phasi ambolusani ngoba masaya esikolweni sekuphelele nje khona lapho akasho nesizathu singihlalelana nganginemanga nje ukuthi wathi ngihlale wathi nje hamba ngani nami bengasisi esikoleni ngathi ngiyasithanza kahle ongasithanza sis. Yes, leso sikhathi leso base ngathi ngihlale nje ngajabula ngapha yabo. So bahamba ke ngahlala 1987 89 90 angifunzi mina uyelusa ngelusa nje ngikhipha inkomo timvu timbuti hlala thule esigangeni
Lokwendeka ke kimi ngiyakulombuto wakho. Lokwendeka kimi ngathi sinyela ngidla khona tithelo kuthiwa ngumhlahlakanye. Thiweni? Umhlahlakanye. Umhlahlakanye. Ya. Thelebusika. Dona angeke ukukhanze ehlobo. Timnyama. Ngithi ngiyadla nami lena ngiselusile ngedwana. Ngithi sihlala sihlahleni ngoba lapha edulo. Khanza kunemuntu la. Lingathi uthi umfishane umuntu umfishane kakhulu lo muntu. Wangathuki. Ngethuka ngomfana. Ngethuka ayendanga lutho lo muntu. Ngambona nje naye sidla lo mhlahlakanye ngasoyithuka. Ngethuka ngasina Bishop lo mfu ugcoki usimo silo. ugqokile nje injwebe yakhe inkulu la. Injwebe yakhe. Lapho nje ngasina ngehla ngicetha udla umhlahlakanya angibalekanga ngethuka ngehla kahle nje ngahamba ngafika ngabika ekhaya. Ngabikela make lebe ngigcotshise libo ngafaka eswini sakhe sibelethweni sakhe kuthiwa ngimake ekhasho wakho ngoba benathuba bafathi ngimake inhlabathi nama ekhasho wakho. Ngafika mina ngangena eswini sama esibelethweni samake ekhasho wakho ngaba ngumntwana welibovu. Yes. So ngabikela yena siyathi lena ngibone kanje wathi hey wena ebezunda ke noma South Africa wathi yazi webheki ufuna usitshela umadala yabo le ndaba bayibika ke bona lekubaba wabuya baba befika ngalesithathu ngalesini hamba every week. Okay. Wayibika wabuya wangichibuta ngangani ukuthi ubonene ngoba bathi nento ngasho wathi ayichubeka mfana uluse leto nto lethu nami bethi ngendekala ngiselusa leto. Wangethuki mfana. Hayi nani njoba kahle. Ngoba kahle nje ngoba normal. So ngikole ukukhumbulako ngiselusa mina 87 89 88 89 90 91 92 wasuyahamba ke baba emhlabeni. Yani uhamba ngile kugege. Solule kugege. Yes. Asesibeke mhlambe kuletinsika netisekelo tale nkolo emajerikho ukuthi timephi ngoba sihle sinibona seniyelwandle sekiwe emfuleni sekiwe ebudlweni budlelwane lenabo nemanti ninkonzo bujule kanganani buyini futhi Bukhulu. Bukhulu emlangeni lomuhle angicalela lo muntu omdzala lwasungula lelibandla. uNkulunkulu ebemphemandla ekulwa netintfo leti affect abantu labansundu. Kunetimo tetiphepho ebephiwe amandla ekukhalima leto ntfo leto. Kunetimo tema storms leti natural ebephiwe amandla ekukhalima leto ntfo leto. Utawati ke ukuthi nasikhuluma ngema-storms sikhuluma ngetiphepho kusuke kuleti inkosi temanti tisuka thamba tiphephula tindlu nako konke. Kuliciniso lo. Exactly. Okay. Yes, exactly. So lo muntu omdzala bephiwe lawo mandla lawo ekuthi leli bandla lifune as much as bantu basitakala nakilo but nangala kulama natural lawa kaNkulunkulu ekuthi sive sikhona ukuphila sivikeleke ebephiwe la mandla lawo. Uphiwa njani ke la mandla? Kulomnye umnyaka kunesitiba beseJozi bathiwa umlamlankunzi. Mlamlankunzi. Yes, seJozi nje. Bese sicedzile kuchokha abantu. Okay. Belungu baze basakhela sisefo so around. Kuthi nase imchokile ufike endlula bamkhanze ala sefeni asese hambele ngqondo. Asabambekile. Uyaya ke uyonto umlinzelo sebamtshela ke uthulele uyefika letimo kaNkulunkulu ukuthi hey lana kunesitiba lesikanje kanje sebathi ke uthi ke utshela laba bobonhleko nawana labakhona le bafundisi ukuthi hey yathi sifuna kunento uNkulunkulu angilayela yona sinesitiba sesicithe abantu la kusafuna ukubona khona sinabasuyaya le baphumela belungu bathi hey akungenwa la utawufa nokufa wasicha ngiyayi
Waconza khona waconza khona akefika lapha ebekhona lokukhulumisana nale nkosi yalamandi 99 uthi dzingani yona uNkulunkulu bempele into leto bathiwa la kufuneka imvu lento itoyekela bulawa imvu la itoyekela kulokuphokusha abantu wakwenda exactly wabuye emakhandlela wabulala imvu lemhlophe sagcina ngalelo langa sekunanasi silesigege kuthiwa kusemanganganeni labeka angena khona lento yayiphuma lana ihamba ibulala abantu wasuyafika naNkulunkulu kuye kuthi cha la ufuna njalo nakusuka umnyaka wena ubobulala ingomo la labantu kubangenise la batositakala kutojabula nalomuntu batositakala labantu nabenima imisebenzi yabo lemakhaya ubathandazelele lakhathi kutowehla lelulaka lento ukuthi lama nakuphuma la kuhamba kuyekele ukuphephula lemithi nayo yonke lento in a short way Nkosi ebephiwe emandla ekukhalma down not ukukhonda njoba abantu sebathi kukhondwa inyongwele kukhondwa kuphi no akusiko kanjalo sisuke kuminimizwa lento elulaka kusina kuphuma la kukulwe kuyinkosi kungisembathwa ngakuphi kona uNkulunkulu ngoba uyabona uNkulunkulu akabumba tindvo uthi bumba ngelihlelo lakhe kuthi wena buka nako nawe buka nako wena buka nanto nathi so kukhona ke tindvo lelitsina katendile uNkulunkulu ukhanza ukuthi kuhamba kwato gohlo kwathi into etinenge kulimala lokunenge uyabo kufuneke ukuthi nakuthandazwa uNkulunkulu osezulwini kuthi sesingasitekala ngani ngoba siyafa kuna into nayo wayibumbile naye wena uNkulunkulu kufuneka namandla nawa ngoba tingilozi latenda uNkulunkulu temazulu taba netiphulo etehlukene kuthi le yekubulala lokhu le yekulwana nako le yekulwana nako ebenako lomtsana manje lapha ke Bishop nasenibona sayisinibona lamaphepheni na ku TV gcwele ntsemphe uya kumbe budlweni kumbe elwandle ikhona imicabo yokuthi mhlawumbe sinethemba ngeke kulunge uye wena ngoba kwendeke kwekuthi noma nje kuthiwa cha bonke abantu baNkulunkulu abathi ngalisito bangaya kuthi imicabo wonke umuntu nje khona la ngishiye khona ngoba ubude nelwandle lwandle olomlomdzala bekalingena naye asaphila yes manje ke Bishop nathi bekalingena lwandle usho ukuthini ngisho ukuthi bekaya kilo asuke la ahamba ayogeza elwandle nebafundisi bakhe nesive sakhe sonke ayogeza elwandle abuye kachubeke angene nasemanganganeni kube kwaze kwehla lento lokuthi kube lilanga ngoba ebetshele lo kimi ukhuluma yena ngoba ebebona into kuseda uthi kubafundisi bakhe sincane Jesu nakatshela abafundi bakhe naye kusina sengihambile abafundi bami tawendeka naku uthi ke naye uyathi seyihistory ke lesengiyiva ngebafundisi mina sengikhona it's uthi wathi lomtsana uyathi ngibone lozibani lotalwa ngibani sengifi agegiswa dingilozi letimbili tematuba lwandle alihlanganisa dasinakuqhamuka sethita ngala kwase kuvela elivi lasinango liyawuthatha sikhundla songasekho yena ngeke asangena la singena khona siyawungena elwandle sengifile kungako ke namuhla usibona samba siyelwandle solo sesiprofiteni even naloku ngathi bokubona kwemsindo lobe kusiphethe wakhuluma ngako nje aphila kuhle ngoba songiholele lapho bengisengiyala lapho nje Bishop bengisengidawo ubuta ukuthi bengisifuna ukubuyisela emva nakashona uBishop Melika kuthi kwendekani ebandleni mhlawumbe
nalona lo ithintako ukuthi beyikhulunyiwe indzaba ukuthi cha nangu lo setawuchubeka nalenkonzo nalokuthi mhlambe nalomsindo wasusuka kuphi nangabe bekashida umuntu omdzala walihlapsa ngenhloko. Okubekuseleke bekuseleke ukuthi ngisho lokuthi leli lebandla laNkulunkulu lelikhonda uNkulunkulu angubeke lokho njengemuntu lolusile angubeki ke mina njengemphathi ukuthi ngiphethe no ngubeka njengemelusi lophethe swebhu nesagila sakhe la abuke libandla laNkulunkulu ukuthi liphila kahle lifundeka kahle uNkulunkulu liyayenda insando yaNkulunkulu la idzingako kumuntu ngibeka ngiloko yebo yes kuleke kwalokuchazako kubuya kuyo lendzaba yokuthi nasato hamba ukuthi dinga ma history 2 okay lokho angeke futhi ngikhulume ukuthi sengifuna ukuthi favor mina yini noma ngifuna kufavor umnakethu lokhona ngifuna kuyibeka nje ibe general ibe clean nalo ufuna ukulalela nayo utawuqaphiya aqaphiye ngalomnjalo kuzo hayi ngiqaphiya naye lengivile mina to me labayitekako bafundisi ngoba mina ngithatha kubafundisi ngeke nguyenge bese ndawuthi namhla ngayithatha kubakithi bakavulaka no ihistory yonke ngayiva ngabafundisi bathi bafundisi nasathi awuhamba uthi bafundisi thandazani ngicine ngilayelo etingilozi lesondo sengifile ukuthi nasengifile liyoba njani lokwentekako nje ngesilumbi kunalo kuthiwa i-fulfillment yesiphrofetho uthi ngilibone lihebhuka kabili kuba nalo omunye umntwanami ngicela kungasho ukuthi lo weqala kuthiwa wendekele for the sake of peace bese nalo lesibili kuthiwa wendekani uthi nakasho kubafundisi ngilibona lihebhukene kubekwa lo kubuye kubekwa lo lele ngamusho kwesibili wayabekwa seliba longithungo sinakahamba isikhathi ukuthi uthi ngabona kufuna kuqhamuka into lefuna kubulala livela kangwane uthi ngalibona seliyabuya liyahlangana sekuphakama letingilozi elifuna tosita live la kangwane usho njalo tshela abafundisi uthi ke qinana uyayisho ke imilando yangakami nangala umnakethu lo nguyena ngoba naye lo mnakethu ngeke sisho akusuye no uyati yena umnakethu nakathunywa ngibabo wakhe ngoba uthi yena wathunywa ngibaba uthi ngulo kukhanya kwezo so bayati ke kuthonana nababo wabo ukuthi bona bebathumana njani yes ngereality yabo nema facts abo yes ikhulunywe kakhulu yes kakhulu lenzaba lena mphephethe mhlawumbe ngeke ngafuni ukunibuyisela emuva kuva nje si budlelwane bakho nemnakeni unyalo umbishop khanya kwezo kunjani bukahle budlelwane ingilento lengifisa kokwanami lokuthi bube kahle yes lokuthi uyabona na usahola abantu akufuneka uteke manga uthi vananani uthi usehluleka kuvana nemnakeni ekhaya so far now kusekahle ngeke nje bese ngiyakhuluma ngiyacompromise ngendane cha usekahle buhle ngeke nje ngisole lokunene okay yes siyagcina ijutshwe ngilabadzala even mhlawumbe lenzaba but nakusana lobugudlu umndeni nalabadzala bafaka sandla lesinganani ukuthi mhlawumbe phinze nibuye mhlawumbe abantu abafana nemnakeni lomkhulu Jeremiah nabo babe baholi mashaya inkwele nangingaphosisi basita kangakanani lokuthi kulokungaboni ngasolinye kwenu ngigcine nikhonile kubuya ndzawonye ngoba akujike ukuthi nitalwa indvodza balidlala lelichaza lekuthi sigcine sikanye kanye abantu labadzala noma kungeke kusho ukuthi ngcwa kahle ngoba uyabona nakubakwa kusini imbishop
kuthi ncwa yeva kutinde kahle angiyibeke ngesikajalo ukuthi kutinde kahle ngoba uyabona nangabe benigijima wamehlula lomunye umuntu useshe wangehlula lo muntu wangehlula lo muntu kuba kahle nas accept but akubi nje lokuthi kube level kahle bona badlala lichaza labalihle impela nganginemanga yes Bishop yini ngilozi sithunywa saNkulunkulu yini sithunywa sithunywa yinto uNkulunkulu layibeke tikwakho wena muntu lafuna ukuthi wena usebenzise yona kuze usitakale bantu letahle ithatha imilayeto uNkulunkulu ilethe kuwe uhamba ujelesive sonke sinato intithunywa noma kuba nebantu labakhethekile ngibuthiswa ukuthi imbishop njengoba ngisho mina nje ngiloweseli yes sathi sithunywa asathi ngilozi siyadibhedeshela funa vele ive kuphunywe ngifuna lokuthi siconzisise kahle ukuthi bantu belibandla leJericho khona abakhuluma ngesithunywa bakhuluma ngengilozi leto dinto leto kuyini vele kahle kahle kude umuntu lodi ingilozi yakhe okay wonke umuntu unayo manje unayo manje ukuthi awuboni wena ukuthi unayo kuya ngalokuthi ithunyweni la kuwe umsebenzi efuna wente la kuwe ngumuphi yes tiba khona ngekwehlukana ukhaya ukuthi le enginayo mina ufuna ngisithi umhlaba wonke lele nayo wena iqonze nawe kuphela ngo iyona ikhulumisa wena uyibona kanti ikhulumisa wena ngilokuthi nawulela uphuphe lokuthi nje uhluphupa ukusithi kusuke ngiyoyitshela ukuthi bhasobha lokwa yathi ngibone anti agcoke lokunjena kushoni iyakutshela ukuthi hamtshele bani ukuthi utawula imali yathi ngileto ntweleto liqonzana nawe bese bakhona ke lethi mina wena ngwenda uNkulunkulu ayibekela kuwe ukuthi wena buka nabantu naba uyi-anointa ngale ndlela ukuthi wena na ulambiwa abantu ufunela abantu vele baconcentrate la kuwe because kubekwe into letsite lekuqonzene nawe yes inkolo yemaJericho ke mbishapi netinfo tesinfo ni kuyahambelana indlela sicale lapho sine slogan lesonweni lesasikhanza ebesisho lo muntu omdzala lesithi lelibandla leli liyawahlonipha amasiko liyahlonipha timo tebantu labamnyama yelibandla lokusho ukuthi kunetimo letitsinza sive lesinsundu noma lesimnyama lefuna ukuthi lelibandla noma lenta ini likurespect lokho okay yes sekutawushiyana ke ukuthi yilolu yendako kuyahambisana la nayinani ngolo noma cha nako lokho na ungakubuta ngakucacisela nje kubeke ebaleni ngoba lana vele ngifuna lokuthi wonke umuntu lokhona emhlabeni akhayiseleke ngaleli bandla sichacha mfundisi exactly sichacha so umuntu wakho ukhulume ngani khulume ngemakhambi esintu ukuthi inkolo nemihambo wesintu uthelela kanjani lokubili. Thank you. Kunento le bekayenda lo muntu omdzala yekuprofeta. Sine le bandla leli kahle lisebenza ngako ukuprofeta kusebenza ngayo ingilozi. Le imessenger yabani yaNkulunkulu. So uma siprofeta kuyendeka uphathwe sisu utsatsuwethu. Njoba ulambi wami imphathwe sisi ngisithi ngiyakubuka athi lo muntu lake ngiyayitshela lo muntu uhambe ngimthengele iCoca-Cola ngiyithandazela inathi yatophila ngiyithandazele iCoca-Cola nathi aphila tshela lo muntu lona ukuthi sasingatholwa sihlahla semngozi asigaya sifake emandini tanyatitswa nathi atophila atosheka lento le makhatsa ngekhathi dinto lebetendeka la kuleli bandla leto bese ke kuba naku lokusetshenziswa dinyanga lo sokungathi namhla nasikusebenzisa thina engathi seyiculture yethu kanti cha okay akusiyo
culture yethu. Yini na? uNkulunkulu wabumba Sathane. Wasinaka mbumba, wasumjikijela la emhlabeni. Kuthi atolwa nayo yonke ihlobo lo tsinza uNkulunkulu kuthi ligcine lingayi ngewili yakhe. Sinekela kithi asisho ukuthi ku-wrong ukusebenzisa indoda etinyanga mhlambe lokunga asisho ukuthi ku-wrong noma kunjani. Kepha singikholo nje sithi kwalele inkonzo yangale ebunyangeni lokho. Mane kuthi Sathane wase utalela lamaqanza la ngekhathi. Wasinaka watalela lamaqanza wabuka ukuthi ikhatsha yalelibandla ingiphi. Wasuyamisa lokho ezifu ngathi walanga kithi. Kanzi akusiko. Lomdzala lowastala lowaphendula lesonto bekusho athi uma ngabe ingilozi mvanami ithite wena thatha nasihlahla nasi thatha ngumhlabathi nami thatha naku wende ugcine lapho ungasebese soyakuthatha sokubeka la ngenhla sophohle ukuthi ngoba ngathandazela lo aphethe sisu nalotako kunamendela ngaloko aphethe sisu wathi akusiko kanjalo. Uma ingilozi ithite thatha lendvango lo imbathe ikuvikela sibhamu yenda lo wena kuphela kusho ukuthi lo munye intamenda aphize naye imvikele esibhamu utawuvela nakuye ukuthi lona uzasitakale ufune wendeni khona ukuthi usitakale nje uthi wena ungambeka sandla ukuthi hawu ngiyathandaza egameni lenkosi akaphile aphile lapho ayingakasho lutho. Kwathi khona lenye tatho wena ayikhona wena thola insambo lenjeni uyigabe uze wena utovikele kanako isukela laphi ke lapho nakathelwa leyo mandla lawa asukela lapha Efeso ngabe semsebentini wamapostoli nabo Pawula bakhipha emadimoni ngetindvwangu. Ususela lapho lo mdzala lethi ngilosi uthi nathi mtshela ukuthi sinika lamandla lawa susela lapha. Sonyalo lo sekukhona sekwenda ngwazi ukuthi uma uphethwe sisungu ucatheka nyalo la sesithatha lo nkwangale etinkonzweni tebunyanga sesikuletha ngala akusiko kwangala ngakithi naku kunenkonzo yakho sesiphethe ke sizela the worst part ngoba umuntu ubanjwa yinvo yakhe nje ukuthi mina nje ngwakavulakathi sengibuka ukuthi ngcono ngihambe ngiyolandza lokuthite ngale ngibuye ngisebenze egameni laleli bandla akusiko kwakwethu kubambe wena wedwana akusiko kwethu kubambe wena wedwana. Kungako stout sine uma umuntu ngoba isonto likavaleleke ukuthi ungena lonjani lo noma ngangibani ifuna ngabe ukubambile kwakini wena kwakankosi uthi wena hayi mina ngahlelwa bakankosi angibadi mina njengemelusi wakho laba kankosi babuyaphi kodwa laba kankosi basebenzisa wena njengemuntu lofune usite ngoba tiphiwo njoba lishilo sisini siyahlonipha tiphotonge unesiphiwo sakini sabakankosi mhlambe kunemuntu bekayinyanga kadzeni khakini sithi ke sibamba wena sikhanza ula sontweni siyakumamba lesiphiwo sabakankosi lisonto lethu alingeni kulento yakho nedi lifuna wena njengemntwana kaNkulunkulu sinawe esontweni uyeleni konke kankosi le uye esontweni nje wena uphiwo ngesontweni ungasukuneni konke ubuye utodenda la sontweni yakho kankosi besingekho nangenana niphuma nenda konga asathi sinaxhumana kanjani nenda enethina asiko nekuthi sithini silibandla sitawuthi kuwe sesiyakhwehlulela ku-wrong lokho no langa lokwehlulela liyeda wena naNkulunkulu wakho wena lo ungene kule nto yakho le iyawubonakala lela ngalegcina sekwehlule uzulu iyayingiyo inoma cha lenyeke ibe bese lokukhona ke bese uyabona ukuthi nemoya waSathana sokhona Nkosi lokuthi bese lomunyabe nesibinzi nje agqoke letembatho tuna leti stembethe angene mhlambe lana kule nto yakhe yakavulakati mhlambe yakankosi mhlambe yakanhlebeni angene nale tembatho which is totally wrong. Uthi ungene la khona wena umbethe leti tinkonzo lenti kaNkulunkulu le libandla lifanele ukuthi Lihloniphe. litihloniphe
uthi ke na wenda lento yakankosi leyangena uthi fakele leti nibadla tangakhona ngale tikhona manje sekwenda kwazi ukuthi lento seyilakithi emandleni lokwenda kwazi ukuthi nasigcoke leti bese ngiyangena la kuleti lutakhona tiyashiwo naleti lutakhona ukuthi dindubani labanye bathi dindumba basho njalo. exactly cha asilwi nako angivisise kahle asilwi nako but akusiko vele kwangalanga kithi kuqonzana nemuntu yena ngoba yena usuke lo muntu loyo angenwe lento yakhe lemngenini kube kuphela nje ufuna sihlukanise letinto lelo labanye ukhanzise bahamba bayoshona kuphi letinyangeni takhona letinyanga takhona le bese babuya sebabhosita ngako ngazi usile libandla laseJericho leli sevele libunyanga nje Mngithinta lapho Bishop ukuthi kunengivelela imangwena letyenzawa nje la uva khona ukuthi hayi khona vila kade uJericho uyalapha noma uyasitana kusuka kuyini lokho kwelapha noma sipho semvula sitholela kuNkulunkulu sikuhlukanisa njani lokho kukaso ukhona umuntu lophiwe uNkulunkulu thina sikubita ngokuthi nabe uNkulunkulu ukuphile lamandla ekuthandazela abantu baphile uvumelekile and sikubita ngathi lilati seLatin okay yes bekubita njalo ntomsalo lilati lami la khona ntafika la unalesiphiwo sakho sendalo saNkulunkulu manje ke sathana ubese uyangena labandleni uthi uyasehlula angivuthi usehlula njani wase ushinja lamalati wena leti ndumba uyeva kanzi utala uwakankosi njengoba uwakankosi uthe sondweni tothandazela unebakini bakankosi labangena lenganenzaba mina emholo wakho nabo ngoba angibathi tithunya tabo uNkulunkulu lapho bangena kadzenteni sebaphumelela kuwe bakhanza uJericho sineke asinako asilwi nako usuyikuyekele kunjanja no asikwendi lokho sine sikhuluma lelo kungona lokustate lokufanele ukujikuyise ekhaya ezulwini uthi nginako uma ke uphiweke ukuthi wena uthandazela abantu baphile it's fine siyakumukela ukuthandazela abantu baphile but ihloniphisa lobusono wala lasikhathi so uthike wena ungumuntu sekufuneka umthoyi kobulala umuntu ufutholakala la kuwe kodwa usuyakholwa akusiko kwala kithi lokho angikholelwa asitibanje nako that is not our culture kuhamba kutholakale sekusinzi kuhlindwe abantu kusondwe abantu uvakala ukuthi iJericho lifake isandla akusiko kwakithi asikupromote lo akusiko kwaleli bandla lo seyinimoya lefike yangena yabamba wena manje yakhanza uJericho lesithandazela busuku nemini ukuthi inkosi angimane kwenteke insando yakho la ngeke akusiko Ngisingabuya ke uBishop kulete mbatho njengoba titindle kangaka ngabona uBishop athi shadi bese ngihamba nami ngiyotfungisa tinayo ini meaning letembatho lokugabile nje kuhambisana nemibiko thite yini lo wakhulunywa kuwo yes lokuhambisana nemibiko thite nje usina ngugaba hamba uthole lokugaba ukusebenzisa nakugqokako endinzelweni hamthole daskot lenje njoba ngigcokile lena nje baBishop yes no I see ukuthi baBishop iconze nabana ngayigcoka if into tala kithi eJericho uthi gcoka ngeprofetwa okay ngeprofet awumani ugcoke le nghatha ngifakile is prophet le maketama ngifakile naloyo mgaco nje ubone owaso us prophet une meaning thithi kusho ukuthi lokugqoka kwami kukhona into lokuyivikela somewhere somehow lamtimbeni ngeke uma ugqoke sinoma kanjani uyaprofetwa kuqala kungikhathi ugqoka kungawu ukuthi khanza atehlukene kungilesa sekungilesa bese ke kuba yinye lekuthiwa ijoin join yes ngilele bovu
lokhanzina lokubhlula ngetulu noma ukuhlata nenivakaza ihlata lapha phansi. That is the joint. Shothi ngeleyo nayo ayidanga ngengqondo. Kuthi nje uyacabanga vula kathi ijoint yale bantu awuthini. Yashiwo nje ukuthi le imele kokuthi le imele kokuthi. Isipho sakho ke wena Bishop yini ngoba usitshelile ngesababe ukuthi bekaba nebibono bekakhona nekusita abantu bathulise naleti ngathi letinvo letlamandini sakho wena Bishop. Siqhubeka khona lapho ngoba uma afa lo muntu omtsala uNkulunkulu uyamtshela ngeke nami nje nangidawufa la utangitshela uNkulunkulu ukuthi la uthatha emva kwakho ngunami. Yes. Lofuna ukwathi into yaNkulunkulu ayiyuzife. Sipho saNkulunkulu ngeke sife ungafa wena but sona ngeke sife. Wafa wavula kade azange safa. Siyathi sona ukuthi umtimbi lesitawusebenzisa ngunami. Siqhubeke lapho kagcina khona. Bengisathi ayibude leyo Bishop ngoba sibonile kulokuningi nje kushona ubona ukhanza sekushona umholi welibandla. So ukhanza mhlawumbe nangabe ngiyabe kusakushona umyeni uhambe kangumfundisi sokuthatha mina sengiyachubeka sengima umholi waleli bandla. Le ngchubo ithini vele Bishop umhlazana ushona wena leli bandla kuba lifa lemntwanakho. Akusilo lifa. Yini Bishop? Akusilo lifa. Kuya ngakuthi lo moya uthele. Lingakhomba kaDlamini ngavula kade. Ngisho ukuthi yathi uNkulunkulu uthi nasengifile mina ngihamba umuntu etawuqhuba leli bandla la nangu yawa kaHlophe. Nasengifile mina nginangumva nami. Kuya ngaleso sikhathi uNkulunkulu uthi manje ke bantu ngekuhlakanipha kwabo sebalenda ngathi selifa so ukhanza umntwana naye uyathatha kuphi umntwana kukhona enye indzawo ngeva nje lenye branch yakhona lakhaya ufuna umntwana ulandwe etshwaleni le atohola abantu ngokuthi uyise wakhe bekala lo muntu akamathi uNkulunkulu akeni ulandwa letshwaleni le tohola abantu azange samathi uNkulunkulu kanti phela lento le ufuna uqala uphenduke kuqala nawe ubonakala uNkulunkulu anointi abone lemihambo yakho ukuthi uyalungela yini noma ulungile bese uyasho ukuthi uNkulunkulu umuntu ongahola labantu bangangene wena ngunami utshela wena ke angasho ungumfundisi ebranchini athi wena owakaDlamini yathi lo mntwana wakho wesithathu nguye lo ngalunga la umntwana wakho wesithathu nguye lo ngalunga la akasho ukuthi lifa le imkhawulo elibandla leJericho Bishop ihamba ifike phi siyasibabone babanyeni la mina ngiyanake nje nakulethi inkonzo desive mase nje kuqala nini lutvala Bishop bona iNingizimu Afrika bona miba kulamanye mave maningi kangakanani eJericho manengi kakhulu boMozambique akhona Botswana likhona South Africa as a whole ke lapho likhona ngoba South Africa sengilaSwatini abakhona. Okay. Yes. Okay. Indzaba yabomma ke esigabeni temholi la Jericho ihamba ifike kuphi umhlaba nje ukhuluma ngekufinyelela ngalokulinganako emathubeni njengemhlonishwa nje neyikhuluma naseParliament ukuthi cha akusabalaliswe emathuba kulingana la kule nkolo yeJericho nangingajoyina nje mina umfundisi ngingathi khanza yini sengimile senginabela li lapho lisakuhlonipha lokho ukuthi bomake bagcina nje esigabeni sekuthi baba bafundikazi bona kuphela baba bafundikazi lokusho ukuthi uzangena esigabeni seba umfundikazi noma abe ngumbishopikazi singeke ukuthi abe umkami so umba ngumbishopikazi ke na ungathathwa lutho na wathathwa nje cha uba ngumake nje welisonto khona lapha nibambe lapho nje nibambe nje khona lapho kuliwa nani Bishop akuliwa uNkulunkulu uyabagcoba abantu no asulisebenza lele kulo akuliwa la khamba njani lo mhambo ngile khatsha nje yala ngithi sonto yes esonto ukuthi cha bomake bagcina lapha ngeke nje eJericho ukhanze make asafake colon ngeke abagcotshwa bomake yes abagcotshwa make ugcotshwa automatically nakugcotshwe babe wakakhe automatically make so umfundikazi
Nabo begcotshwa lo lathatha umvangeli automatically umkakhe songumvangelikazi ihamba njalo nje. So sinawuhlakaniphe kahle unelibito ungumake kufuna ukugane lo mbishaphi. No Noma lo akusilibito. bitiyo. Behluko wakhona unelibito ungumake uyalisebenzisa noma ungakamgani. Ukuthi nje ngeke uzushumayele. Uyashumayela nje kahle. Ukuthi ngeke ugcotshwe. Manje ngeke vele ugcotshwe. Yes, nako lapho la kumehluko. Angiseti bishop. Angiseti. Yini kanti inhloso? Ngifuna kushumayela bishop. Utawushumayela nje ungumake siyakunika iplatform nawe ungumake nje siyambona ukuthi ucapable nako konke uyanikwa iplatform and kuba nenkonzo tabomake tihamba umhlaba wonke ku South Africa Swaziland bomake laba khona bangena khona bakhiphe amakhono abo bakhiphe amakhono abo ndawubekisa nje nyalo ka Good Friday siwakuni umbishop kazi nje washumayela la angakathifakeli nakholelo wakhe nje athifakela imbulambula yakhe washumayela lapho yini lesingathi sahle singasilwa nayo ke lapho ngoba angwendeke simfake phansi isihlahla. Yes. Asibeke kulenza abantu ebuholi nje ngoba ngumholi nyalo esigabeni sekuba bishop sekuba ngumbishop. Indzaba yecahlulula tinkinga nakhona kungaboni ngasolinye la kulo mhlawumbe uyisebenza kanjani ngoba hey ishisuka nalamabandleni. Umbuto lomhle kakhulu lo sisi Nkosi. Yabona indzaba ekucathula inkinga idzinga ugqobo lwaNkulunkulu mbamba uphiwe ingqondo. uJoshua naDeuteronomy nakutawukhetha abantu latahamba nabo Moses noma Joshua wele nabo inakuzanana basi ngikhethele madoda lahlaniphile nalaqotho nalaphiwe basho njalo tibalwa njalo etini awuqadululi tindzaba tebantu esontweni ute leliqobo lwaNkulunkulu ngoba utawona la nangabe uyabona ukuthi lento ngiyeva ukuthi ngingazindayona thandaza uNkulunkulu wakho akuanointe akunika inhlakanipho kuthi Nkosi naye indzaba naye iyangihlula naye ngicela kuyinika wena ungedi nje because libandla laNkulunkulu lelasilo lakho so kudzinga vele le intelligence yakasomandla hayi elwadi hayi nekufunza uyemvasi la kufundzisa nabo lukhele khona yona idzinga mbamba lento le ngiyo futhi into lebanga emasondo kuze kube lesigaba leso ngathi ungena abantu etikhundleni labade eliqobo lwaNkulunkulu mbamba kuze kufike lesigaba lesi masondo wasanemsindo awaqedzi ngilabantu lababekiwe lambili banema benefits hayi ukubuka libandla babuka ukuthi nje mina namhlanje ngidlala kube kuphela. Sikhuluma namhla umbishop uphenze abelunga leParliament laseBankayane. Ufika kanjani lapho umbishop? It's a long story. I have some time. Yeah, it's a long story. Lapho uthinza yona mbamba. eParliament ngifika ngiyakhona ngikhana ukuya. Awufuni. Angifuni. Several times, 3 times bangizama ngani. Waze kwabita ukuthi kuze kungene labakhulu bangibuta umbuto lothi wena ngalana uyafuna abantu nawubashumayela bakulalele kodwa abantu nabaqela wena njengemulo awubalalele ngibani lofuna kahle kahle kulalelwa la kuwe nabo kwabita ke ukuthi umtimba ngihambe nami ngiyoqela uNkulunkulu sinkosi nyalo basangifake angene la inhlitiyo yami engafuni ngena la kepha nangabe uNkulunkulu kusho wena nyalo ukuthi angene yini inzando yakho yindeka insando yami uNkulunkulu yangena ngangena khona lo wakubona nawulele umfundisi nasekucala kubalwe amavoti no sasikhona lesibinzi sasikhona lesibinzi yeah ngoba uyeva umuntu kuthi yathi lana noma ngakuthiwa kumnyama kwala ngihambile sasikhona lesibili sekuthi noma tindo tiliqakile lana ndaweni kodwa mbishop njengomfulu ogcotshiwe bekungasi unfair competition sengingachuthelana nawe nje wena uneligcobo kodwa elikhethweni
bekungasi unfair competition ngoba i-unfair competition iseyisho lolunye uhlobo loluthide lana kuthitheliwe sekushiyana ukuthi impilo ngoba ulukhetho kahle kahle likhomba ukuthi uphila njani nebantu ngilenye i-exam lekala nesive ukuthi sive uphila njani naso uma ungaphili nesive uyabonakala uma uphila nesive futhi uyabonakala yes mina i-history yami ngihlala lamangayana nje ngiloze ngeleke ngihlele enzaweni la kuhlushekwe khona kakhulu bathiwa kubitwa kwasuka kusemangwaneni kuhlala bonke abantu abahluphekile lapho ngihleli khona mina yes kanti over 5 years ngihleli ngihlupheka ngenzaba yalo umsindo lo waba khona ngase into okuhlalela la emangwaneni ngaphila ngilakhona ngaphila nesive abantu bangathi khona indzawo ke emangwane ayisiyo yanoma uthi yesive lesithu kahle kahle kuhlala la abangathi banzinza kakhulu ene lapha ke emangayane kuhlala bonke labaqhamuka kule miphakathi yonke bete batohlala lapha bibikhaceko akusinje indzawo le ngathi I right for bantu but ngalokuthi ke kuthiwa mangwane bahlala ke so ngilakhona ke ngakhula nalabantu ngitsitena sengicala sengila ekhethweni sengiyababona lengebhadle ngawo sasinawo emangwaneni nguwe sasinawo nguwe khanza ukuthi ngisho nomunye leka ngamphoqa nasenawo wasawungeke vele sitanika wena livoti kwaba kanjalo sesephetha Bishop ngenxa yesikhathi sethu besixoxa singakaqali lapha kuthwebula ngenzaba yenqabayilo ufuna kuyishiya washo nokuthi ufuna abantu phana labanyenti kulaba labalalele lababukelako ikakhulu balandzeli baleli bandla yini lo ofise ukuthi bayadi nanini bahlale bayadi ngale nkonzo ngawe nalofisile ukuthi kwendeke esikhathini lesitaka. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga Mlangeni lomuhle. Ebandleni eJericho kube kuya ngami ngasiye ePaula. Anakashumayela endumsebenzi kaNkulunkulu. Yes vele ngaba nguye ePaula walesikhathi ngoba naye beke endumsebenzi kaNkulunkulu. Kutiphatha kahle ebandleni. 2 Ndasho into le mcoka kani uma uyibuka engathi uyikhanyana. Libandla lakithi eJericho ngicela lifundzise kuba nenhlitiyo lenkulu. Kungasilo lona lodwana nje. Wonke lotawulalela. Usekhaya, usemsebenzini, usesontweni noma ngangiliphi. Umloyo naloyo umuntu akasethi fundzise kuba nenhlitiyo lenkulu. Inhlitiyo lenkulu inhle ngani Tsatswethu? Yinhle ngekuthi iyakhona accommodate tonke timo lodibana nato empilweni. Ngeke nje ukuthi na usouva ukuthi ngibathe ngitsinza lokwakulungu, ngitsinza lokwakulungu ngidlangela kwelete bese ngithatha insambo ngitikhubulala. Kumncane lenhlitiyo uvo sokucabanga uqinile kana inkulu i-understanda nje ukuthi hayi nabani udimo simali. Ungeke usina ubona umshado uhliphika ucabanga ekunathi yaphiliswe ngobolwayo. Uthi kala njengalabanye bantu. Sonyalo kuqela nje siveni ukuthi nekubaholi bonke ukuthi sicela mane uNkulunkulu asite asiphenje inhlitiyo lenkulu letawumelana nazo tonke timo. Ingabi incebe inkulu nje. Lelo ngiushoko angikusho ngoba ngiyachansa ngisho through experience. Ngiphilile even ngadibana netimo letimatima letibita ukuthi nyalo umphefumulo ngawe uyahamba. But nje kwaba lula. Uthukwe ngumhlaba. Uthukwe live longibakhulume bonke labakutsandzako bantu. Just enjoy kuleso simo leso nje uphile because wena njengengcebo ikakhulu ingcebo tenkosi ngoba ingcebo tenkosi ngito uNkulunkulu athethebile usive sakhe
nangabe thine baphathi bethu imfihlakalo nebelusi bonke labakhona sehluleka kwenta impilo lenhle, kufanele siphile lento sithi sishumayela sicale siyiphile. Ngutshelile lapho ngathi kufuna sinyalo ngesikhathi sanyalo into uzoyishumayele kusiveni umhlaba ugcwele nje iphile lento. Ungathi ngoba ubona abantu lana sebabanengi lana bese utenda ngathi ungqono kakhulu uphila umngcwele kana awubathi nebo kude nalomngcwele. Kunento lencane abantu labanga understand ngozi ukuthi kuyendeka usina usiphinga uthi uthandazela umuntu abe usiphinga naye lo muntu umthelele lo moya wakho. Kuyendeka ube ngumthakathi wena uthi ufihlile ngobuthakathini bakho uthandazela umuntu akaphuma la alunywe inhlanga yokuthakatha because uyithethe kuwe. Lo msebenzi esiniketwe wona thina baphathi benfihlakalo unzima kakhulu. Kufuneka ukuthi lento siyiphile noma kanjani. Kukhulu nje ukuthi ungasuka la uyoshumayela eJozi noma uyoshumayela eNamibia kodwa ikhaya lakho lisanuka alikuva ukuthi uyini ikhaya. Akube nekuthula la uyolinika abantu ukuthula usuka na ekhaya uyonika abantu ukuthula. Nawusuthuleka nje ukhuluma lento ilekhwaya nangabe kusenebantu labasathi bona haleluya kude haleluya ekhaya. Awu abathathe majoka kaNkulunkulu bawabeke lapha phasi bahambe bayolungisa haleluya ekhaya abe khona haleluya namake nebantwana bese sihamba ke siyomenda haleluya phambili. Yes. Umbishop Meli kabekana bomakela abalithandana. Kepha kuwe Bishop ngive ngathi munye. Kusinqumo lo wasithatha lesi sekuthi ufuna kuba namunye noma inkosi nayisakile isikhathi usetawubuka nekwekuthi ke mhlambe yini velele kwende ukuthi nangabe ukhethe lokukhethile nyalo ukuthi ungamlandzeli etinyatheleni takhe. Angivete nako nje yesimunye umngami lengihlala naye yesimunye angathi kusasa limphathelene ngoba sisaphila kwanyalo sesemunye 2 usete nalenkinga lekhona ekhaya lengathi vele fast sekufuneka lomunye masinyane emalanga asahamba ngoba sathana akayithandi into lenhle ichube ngaso sonke isikhathi. Wangikhanza kusasa sengina 3 but how lendvodza lebeyikhuluma lapha ikhuluma iziyajuluka seyina 3 njani yey seyendala lendvodza. Cha kwanyalo angikubeke Nkosi emlangeni ukuthi cha ekhaya kusenekuthula bantwana basangadi ngiyinkosi mina ekhaya angifuni ukuya ngiyinkosi ngasiye ingonyama yeliwe but lekhaya kaVilakade la ngihlala khona ngiyinkosi ngiyativa ngisho ngihamba nje ukuthi ngiyinkosi kude la ngishita khona because nangifika la khaya ngiyatiwa nje ukuthi sekufike babe ngisho bantwana. Yes, so ngilendo ke lengithi mina ifule siphile na wonke umuntu uNkulunkulu amthumile ahlupha ke ngoba lethi kastanyana nalo la ovulile umemeta uNkulunkulu sibuyani nako nalo la umemeta uNkulunkulu buyani ngalana bathi bhubana tikhathi kwasho nayo sinasikhathi sekugcina bonke abantu bathi Nkosi babe bangayendi inzando yakhe sekufile podcast lethu ngiko ngithi ke mina nyalo nje lamalanga ngisafusina lo safuna kushumayela aza atsheka umlomo mina ngimemeta kunye nje ngithi mina phila into umuntu utawufunza kuthi yathi naku ya phila lento nyalo umuntu utawufunza Phila lendvo umuntu utawufunza. Sisha sisibeka lapho ke sigaba sethu noma siciphu sethu se-Echoes of the Kingdom. Lapha sibuzise khona kakhulu kuba nembishapi bekibandla wakaVilakade. Lena i-Echoes of the Kingdom, connecting eras, one voice at a time.